I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u potpuno video. U današnjem videu radimo od Tensu Sete Gosage ili u Americi poznat kao Power Ranger Mega Force. Pre početka bacite like, subscribe, zapratite mi sve u Marš, Excellent Official, došli, a mi krećemo na video. Ćao svima, dobrodošli u prepričan sam dolazim. Danas pričamo o jednoj super japanskoj Sentai seriji Gosager. Ova serija je izašla 2010. godine u Japanu, ima nebesku temu. Bukvalno Gosageri su anđeli koji dolaze s neba da spasu zemlju. Znači ovako, Gosageri su pripadnik anđelskih radnika iz plemena Gosei. Oni dolaze iz nebeskog svijeta, ali kapija koja vodi ka njemu je uništena. Sad su zarobljeni na zemlji i naravno moraju da je brane. Imamo Alata, Gosei crveni lider, vatra i pravda. Erin, Gosei roze, vazduh, smirena i pametna. Agrin, Gosei crni, zemlja, jaki trudoglav. Moune, Gosei žuti, energična sestra od Argija. Hagin, Gosei plavi, vođa, hladan i misteriozan. I naravno njihovi roboti i karte da koriste karte da pozovu moći Megazord, baš kao magične karte. Prvi zlikovci su zli vanzemaljci pod imenom Verster, vole da napadaju zemlju, su dosadni i zli, klasika. Ali to nije sve, posle dolaze i mutanti iz Džumeja, a kasnije Materina Emperor, roboti koji žele da sve digitalizuju. Znači Gosageri se bore protiv 3 različite zla u jednoj sezoni Luda vožnja. Jedna od najsnažnijih scena kada se Gosageri pomire s tim da ne mogu da se vrate kući, ali odluče da zemlja bude njihov novi dom i da se bore do kraja, tada dobijaju novu snagu i evoluiraju. Dobijaju Gosei Grand i Gosei Grid Zordovi i naravno one cool zlatne okope. I tako Gosager nije samo obična borba dobra i zla, već priča o domu, odgovornosti i veri u sebi. Ako se sviđa ova priča, klikni like i recimo koju sledeću Sensei seriju da prepričam. To je to što se tiče ovog videa. Obacite like, subscribe, zapratite mi za mašinu, crto fišu, još pišite u komentarima da li ste gledali Gosager i koju sledeću Sensei seriju da prepričam. Pozdrav!